gushika gufa. Imyaka 10 twagiye tuti tumwifuriza imyaka 10 nziza, isabukuru nziza, sabukuru nziza, sabukuru nziza Kigingi, isabukuru nziza. Happy birthday, happy birthday. Sinabumva amajwi menshi to you Kigingi. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire Kigingi. Verset, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Wow! Ndamuzi ijambo mvuga, ndabakunda cyane. Jewe amosozi nuko bigoye ko akoroka, ariko byavure hari inyuma ya raje. Basure bazimye amatara, ndawe amatoshe rugwikwiba. Onondo ibintu yari yambere bibaye. A 38 ans yambere ngize anniversaire ngi. Oya bashakeza ngaho bazi. Era bana hari abandi era abantu wakijari muri toilette man. Merci beaucoup, Imani baheza gire cyane, ndabakunda sana. Naragiye mu Bubiligi baranyakira neza, haragerege ndibaza ati none mfise abafana mu Bubiligi basuma bibujumbura, ariko muhira ni muhira. Bujumbura yacu maze imyaka 10, natanguye muri 2012 mba muri block 6 kwa mere. Biragenda, ariko ubu wese nkirije nyene. Ngire ndamuhikaze umufasha wanje kuri anniversaire yanje. Marina ntibyateguwe, ariko Marina ndagusabye uze ngaha urabibi vyiza. N'umuntu wa mbere ashigikira, n'umuntu wa mbere afasha gusenga. Marina afisa masoni. Areke, Marina. Merci. DJ, merci. Shaka uno munsi abantu benshi arase uyu mwana yarezwe, siba abandi b'amatatuwaje ngaha. Aranyagiye sheri ubiriza gatoyi, sinamufatira umwanya munini. Uyu bamwita umufasha. Pana bizu ni muzisomana hagati yanyu. Sheri tega ngaha. Abasaseredoti hari ibintu batubwiye ko mama siyanzira musomye. Mushaka iki? Hari abana banegena mubwire papa na mama bagire
babikoze genda nagira ndamushimire cyane mukomera amashyi ikirazi cy'abazira kosho enda birosho yo uratambuka bikanga uratwenga nk'ababara buba biranse bwabukoga muri gira bukarengana singira muri trobize ariko rimwe rimwe agenda mubwira nti sheri reka turabire hamwe sheri reka turabire akaye alo mumeze neza muraho ndagiye cyane imyaka 10 mperezehe ariko ndaza kubabwira ibintu byabaye muri camake hariho ababyeyi bariko baratakaza abana entre ababyeyi bavuga ngo genda ukine genda abana bari ngaha ntibazaho bataha alo imyaka 10 irarangiye nahereye kuri irarene kuri sore irarene twatanguye turi abantu bakeyi abantu batanu ndamutse kohol Saint Dominique amatara hari inyuma amatara please hari inyuma ni familia yanje yindi kohol Saint Dominique shima itambire uyu mudiho nuwo gushemeza amashyanyi shima itambire uyu mudiho nuwo gushemeza iyo umiriza amajambo waratambiye byinshi warabyimiye n'ibyiruka ariko uyu mwanya haguruka ushemeza imana yawe shima uyu mudiho turabona bukeye rikarenga bukira stop hagarara mu bingo wose gucadwana amaje gushimagiza imana se wonda yegeranye imitima yawe marazo mazama oya sinumva induru muri muko ari jewe mvise amagufa amakote muravyibuka bari jewe ubu naravyibuke naravyibushe hagarara mu mingo cacu dwana amaje gushimagiza imana se wonda yegeranye imitima yawe agasubiza amara mwese mu mwijimo macero wanyegurukanizo ngo nizo mpundu tamera by'umwami yagukunza dukunda niba bitima n'urukundo umwami yakuratwa gose kukujiza na rosu no munsi amahora ndonsi imisi yose zo muvuga mumenyeshe hose 1, 2, 3, go! Abamanga nabo aba imira banyu natebi aha yo mukwira y'umutima wanje abahungu twivugu watugabiye kohol Saint Dominique c'est pour vous merci beaucoup kuna mama yeko Alberique cha kurokini 500 allo ariko hari ikintu mbonye ubunyene bicabinyutsa histoire zo muri eglise muramaze kubona muri eglise aba mama batamba bakaduza amaboko n'aba mama batazi gutamba ariko berekaniza hawe hari umuntu yahagurukije ngaraduza tusubire mu nzomuyaga n'iseri umwe yambaye agashapure ko kuri katedrale gusa ku kuboko agira guca amashyanyu amashenete iyi ndirimbo ehewe ndayivuza no muduga amabage witi abandi nibo bandi bambara bage zine
agenda ku kazi abagore bakorana bambwira ati ntidukeneye umviriza turabizi ko bazimuguriye ntiyagira umuntu n'umwe avyerekana ko bazimuguriye arashika arabereka ati hewe ariko mariage twarimo bose baraba ku mashini ati umviriza mariage iri gutebe we bose ati nta n'umwe twayibonye munye batatangura ati umviriza rero ngira sport kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ikintu cyanyuma mutari muzi no kwa Mungu je ndagira sport nukuri kwa Mungu ndagira sport amashimwe ku bantu bishoboye barahari ngaha abantu bishoboye abantu bifise nibo badusarisha muri alimentation ngaha kwa katikati haya kwa George urumva we uragenda ugiye gusaba kugura isabuni imwe hamwe n'agati kumubu karagarutse kamwe kizinze gutyo hakacaba umugore ameze gutya afite ibyana bine maman je peux prendre maman vas-y c'est celle des Nations Unies umutama wa kera fonction publique abana basigara mu mundu ugomviriza shaka yewe ndondera yasabuni shaka imikura amaga shaka allo nuko rero turagiye 2012 biragoye kuri arene muze musumaro bakubise hariya iforo turamererwa nabi ariko twarabayeho muri ico gihe hari amatipe banyakiriye ico gihe hariya kuri liquid mukomera amashabano bakoze kuri liquid abito wa Freddy nibo abantu ba mbere Hervé ari ngaha n'abandi bagenzi naragiye ndakina kuri scene ariko ico gihe hari abazungu gusa nibo bari bazi ico comedy abarundi nta numwe yarazi ico comedy mwese mwarabaninde mukaraba umuco ico gituma mwari mwaza kege ndegera uriya mugabo rero yaraje abazungu ngo buu hanyuma rero je ndagahana Mungu je ndabona biri komera amashabano bari ngaho bafashije ariko narakoze comedy nzabona ndagiye Kigali hari muri 2013 byari byoroshye ku mupaka fisa amafaranga 500 babivunjije navuye ico gihe twagenda na Gaga cyangwa Volcano nagiye nicaye beze gutya amafaranga angana gutya yari ryamene nji Kigali porte-monnaie iruzuye turagenda dushije kuri frontiere baratuvunjira caricara neza wewe batipe na wamesha sana lazima barashisha konze gutya musabangu hewe ni kubera iki umurundi yagiye hariya niyo asanze y'abarundi bamubwira ngo hewe nonusure ngo guharura nonusure sisubire guharura nayakiri Bujumbura ivyo bintu bazikuba bako ngo ni bongo tugenda ngo hariya aye ngo he tweko birira kwibarabara rimwe ni Crystal Arena toxique Beirute ndabona bamwe bahora baje kugitoki mu bwiza mu gatondo ariko aboye ntabonzi abana b'abakobwa b'Ubujumbura bagezweho ariko ndabasabye mureke esthétique kandi mutazi ibintu umutipe avuye Canada ni ibintu biheruka kuba récemment avuye Canada ngira chérie wipange rero samedi zuja Beirut wego chérie ngo bibagiye ko ta passeport ufise werazi ngo mutwaye muri Liban kumbe ni Beirut yajya hepfo ngo chérie nta passeport ngiye allo abantu batemberana muri ville abanyamuci biyemera mugire kujya turabe okay abantu bagenda muri Philoteke muduza moko turabe muja kuganira iki ko mutabaye hanze riga bare ni bare y'abantu baye hanze avuga ati moi j'ai fait l'île 2 et toi tu as fait l'île 3 ok moi je fais Toulouse ok hari umumeri hajya ariko avuga ati erika yarasaze nitwabimenye amahoro madame umeze neza bajye niba mama taga education ya vrai la fois passée ibintu byatubaye ko umukuzine wacu
aba kumusaga ahantu bita mu Gikoto aragiye kujya kwitije amajyambere kari urafisinda ibyo birenge ko bibyimye oya ni kubera mvuye muri toilette no nga ninde abari mu Gikoto mama njena ngaho gucusha kuri kuko umuntu yaguteye inda cyane ndayigutere mu kanwa nyakupapana nk'amahembe mama nane uri wage wanuzije kugara portaye umutipe yanshikanye ujya Prado yo nujaga yo ariko mwana nari pataraza kuturamusa yo turakiranga mama banzu bindi reka kunshiraho oya umviriza reka telefone so nuja nabonye kiya kivuga kiji ego nujanye none kumengura babaye kandi nakubariye nti ujya wa Prado tumwe kaze samedi duteke rega ijya Prado sigwi akora kuri station iwe yayogeje umamaje wakoga mu gigo umwana yarapfuye ari kumva Alo kumezereza ni hatari sana mu buzima ibintu nabayemo muri comedy ni ryambere ngenda bikine jewe murazi neza yuko nigeze gufungwa kubera ibintu navuze ariko naco bitwaye hari ubuzima nabaye muri ryambere ndabikinira jewe bamaze kunshira ahantu bari babika abandi hari ibintu byatubayeko hariya babita abanyabyaha ariko iyo muri desespoir mwese abantu mwese mufungiye ngwaho n'abaguye barigira abapastori umutipe mwijoro araduka ngo hari hirabura murashaka kuzimya amatara yose zimya amatara yose merci yose okay tumeze gutya voilà turaryamye turi desert du matin umutipe nzi neza ko dufunganywe nawe nyine n'umunyacyaha haleluya ariko tukitaba umuntu tutumva ijwi neza haleluya Yesu ashimwe cyane ubuzima tweko turamo muri goroshe haleluya ubuzima tweko turamo muri goroshe haleluya ariko akavuga ajyanye ko hari sere haleluya ndavuga inkuru iri muri Yeremiya 8:4 kuva ku karongo ka 5 kubandanya bo nta Bibiliya mfise ariko ndibaza ni kubandanya Yeremiya yaragiye abona abantu baramufashe ariko wowe bari bazi ngo bamufashe ariko Imana yari yamukuye mu byara bye ndababwiza ukuri haleluya ejo muri batatu twebwe baratuva mu isazi 5 ariko rero ahantu twari dufunganye hariho abamiziruma abashehe bameze gucyane ntibari ko baramina ibintu ariko aravuga ngo uvuze ngo iki ngo ejo saa 5 sawa turaryama saa 3 saa 4 histoire yo mwijoro twayibagiye umutipe dufunganye araduka ngo garde gasho umbona ari sanga saa 4:45 wa mugabo yari aravuga ninde ukabona batatu vuyemo ndaguhongora amenyo Satani yarageze turarindira ko hamagara swata
umviriza rero ugasubira gukoma induru muri iri joro wamwihimbiriye ariko twaravuye Imana yabikoze neza amashimeshi ku Mana yacu iyo Mana dusengira komeye Haleluya aha sengira yarabikoze geza ngaho nta numwe asenga muri eglise nsengamo umeze neza nuko rero ndagize mariage ibi ni byavuba cyane abantu bari mariye muduza amaboko murika indani ndabo abantu bari mariye muduza amaboko murika muri voilà duza amaboko abantu bari mariye abari mu processus ya divorce mu manure yo hewe Bujumbura Mana tukuva none abari mariye mugumize hejuru abari mu processus mwururutse bose ngo shango nta gahunda ndagahanura mu ewe ngo nta gahunda tahabukiye allo ndamusemire ari kumwe na Theo ndabubaha cyane experience yo kugira mariage twese tugiye kugira mariage tuba tuzi yuko ari ibintu byo yoranda ariko rero ndababwira aba basista bacu n'abasista bakeneye care bakeneye kubumviriza umugore utamwumvirije biba bipfuye wewe urashaka kuba utashe wari uzi yuko bagushira amahera kuri konte ariko niba yagushiriye ko ugashutaha ugasanga umugore akeneye kumwumviriza usanga yicaye ameze nk'icyana zanira agatebe ako gatebe Murakoze urumva ariko araba televiziyo ameze gutya agufitiye iyanyuma abanyabujumbura mama tuse iyanyuma wega uratashe uraje kuja jeri dance kabisa dance shirana yangu chageze gute Gomviriza rero ndaguhe iya nyuma y'abagore turarambiwe bubu umugenzi wa Ramos wandi nakubwira twiganye unyefayero umugabo witwa Sebastien hewe urazi neza yuko ujya mutipe yagiye muri Italy bagira mari 3 mois je uwo mutipe ntawenzi uwo muntu biganye ntawenzi agira mari 3 mois ntamwitaho shine Narinzi warize je wazi kuja amafaranga muri konde warize komera masha badamu ndabakunda cyane akanyuma nikaganika guca bubu nakoresheje inzara ryari mardi oya urihenze ari mercredi ubu nyene ugwara go hejuru uracitse nachike yose aranduke yose agende ivyo nibiki muduha halo ndabako ariko abajene mutaragira mariage ni muyikore quand même ni muyikore bisa neza biraryoshe abasista bo muri ville ni mugire mariage mureke kuguma muslayinga Jemini no guslayinga nivyo bigeze umukobwa adafise Snapchat aduza ukuboko adafise aduza ukuboko umukobwa afise Snapchat aduza ukuboko baciye batinya musawe hari n'umukobwa wafashe muri pesera ikorera Allo Keza gahoro ariko ikintu kimwe nabonye ko ivyo oye n'abantu bubatse abantu batubatse navyo mumenya ikintu kimwe cantangaje
muri couple yiwanje ndakivuga ntaco bitwaye na madame arabizi nuko kera je narinzi ko abantu iyo bagize mariage baryama bafatanye nukuvuga haba vide haba creux hagati ku mate nasanze atarizi murafatana hama mukarekurana umwe wese ashuka murarekurana bizu ijoro ryiza hanyuma umwana mwari undi akaraba hariya afanse yo kubikora hazo agasozi ka Oliveti hagati ubu shere nambara shere bizu nduge ndashikayo hejuru nari ndaduze okay komera amasha abantu bose barabizi abantu bose barabizi allo jewe sasa nayiko navuga madame nako umuvyeyi wanje yagize mariage nari ngaha atari ngaha n'umuntu nuba cyane mumukomera amashi iyari yarampamagaye yarambwira ati Kigingi ukora ubukwe bwiza aho tuzoba turi hose tuzogushigikira kandi ndagize mu madame muraberewe cyane ihindukiza kamera kuri rya bazin riche wow abandi baba mu kuvuga dawe watwese bameze gutya dawe watwese uri mu ijuru izi katedrale nahazwe ubwami bwawe nibukwire genda kuri mukiza mweranda arabaza agafuka muri ya mama dawe watwese merci mama uraberewe cyane sinari kureka kubivuga muraberewe gose ko mutamaze inkuru yo mu Bubiligi allo general service amutwenga allo abantu bamaze kubura visa mu gihe bigatura ego vugisha ukuri hari abantu nazaniye imizigo narakuzaniye umuzigo kubera ko nawe kuzaniye ntubaje kuyitorera Mes amis, Belgique, sio mitu. D'abord twinjiye ngaho muri ambassade abantu bose binjira swat hari abantu bagwaye vya vrai hari n'abantu batagwaye ariko bigwatse gute bantu y'Imana Ababirigi baramenye ko gute muri kwaga Monsieur, votre dossier s'il vous plaît, monsieur. Moi je m'appelle Nibigira Dieudonné. Je voulais juste faire une tournée en Europe, Bruxelles et Paris. Et puis juste ici. Oh ya, vous gagnez pas les orteils, j'avance. Abavyo bose hariya twahuriyeyo. Ariko ikintu cyanyuma cyanangije n'abantu bavuze ibingoma. Niba bari nk'aba bambarire cyane ndabivuge. Twahuye n'abatamburinere bagomba kujya muri Allemagne. Bicaye hari indani hanyuma harimo abamama basoma umugore wanje gatatu. Ndiyumvira nti izi ngoma bantu zarayindutse cyane nizazimye. Bameze gutya. Uwa mbere arinjira baranyime. Ngo jewe umukama Yezu hewe nimba bakwi ariko ingoma mwibuke ko zivuzwa en groupe. Uwa kabiri arinjira ati biranse. Mama erega babimye bose bava bigorana. Jewe umukama nizera suyo narega mama ntugiye kuvuza ingoma ngiye kuzivuza ndashobora kuzivuza ndi umwe kubera umukama arabinyijeja munyuma mama rije jewe hanze muraragarutse gucyaha kuki wavyemeye mana nyagasani allo ariko naragiye hanze mes amis ayo mahanga twirukira nijya mbere nari mbonye mu Bubiligi Bruxelles ahantu hanuka nkamwe iruhande ya Ecole Independante bakunda kugira phone cyangwa iruhande ya Ikare ahantu bakunda kugira phone murezi odeur no ziyabonda ndabona ndi Bruxelles cyangwa ndikomba kuri mairie nja muri ville kubera hari ahantu bavuze ngo kirazira ngo kwiyorganiza abantu bibujumbura rero iyo babwiye ngo kirazira
ushaka yuko abantu batajya ku rugo rwawe bireke bazobona yuko nabo kirazira kuyaga reka ndayiyoganize maremare urabe halo iyo Bruxelles naingia nazunguruka abantu bavuye mu Bubiligi ndabakunda rweze kuriko n'abasarisha halo nano mavuga kandi iburaya urambwira ati nshaka kuzakura musa ngo yango reka duhurire kwa Gustave reka duhurire kwa Gustave mu kabari kubera bose urumva kwinjira ni allo kigira turihangana reka duteze imbere igihugu cyacu kandi ni cyiza kandi tuzobishobora komera amashu Burundi bwacu ni bwiza cyane ikimenyamenye n'abari hanze bose bariko barataha kugira twubake igihugu siko bimeze ariko bariko barataha Karubira nayo yabuze nishizamini Karubira iratukojeje ibara abantu mufise full tank muduza amaboko turaba duza asamatana na muri public abantu mufise full tank umviriza ariko mwatonze ku mategeko atari byanyu yo kuzana igisoso gutya bijya bintu biradushisha nibanga 1 2 uyihabwa n'ishirahamwe nta modoka kugira kitaba ni ishirahamwe Brarudi turabe kikiture n'ubusuma turabe uyu ntawenzi uyu sire usa nk'umupetrolier bashaka gukora muri petrol turabe hariya oya reka abantu bapfuye tutuzugiye turabe hariya uriya musista nawe wabiguhaye kubera mu vacances warinze gutanga effort nakozi igitora back to buy hamwe na Diane ariko Diane yuzi sokabo allo hari inyuma nta numwe tugere mu Rwanda ego ndababona ego okay none muragifise none kungene basa abantu barapfuye ngaha none kigumye rero none kizohera tu nabona umuntu yambaye imbutano avuye mu rubanza hariya kwa Berike yambaye imbutano zaho uraberewe madame wambaye imbutano nziza nizere ko ari gwawe atari zazizi inkotano uraberewe maze imisi ngena muri mariage ngena mu mariage hanyuma hariho abavakansiye benshi bariko barataha baza kugira mariage aho Bujumbura murabizi mwese murazitaba ariko mariage z'abantu baba ngaha mu Burundi na mariage usanga papa nawe nyene yaragiye agashika hariya abayatashe zinatandukanye DMC reka duhereze umushinga ntahe nyene rugo yakira abashitsi agabire n'abageni nitwigeze tuva ngaha depuis 85 muranyumva nuko tugira amahoro n'urukundo ruhuje imiryango yacu amashi yanyu kuri uno munsi twateye iteka mu muryango aho twabonye abashitsi baje bashishiriye byari ibintu biteye igomwe rwose ego abakozi b'Imana bavuze barabahezagira natwebwe ntitworeka kubahezagira urwo rushasha ruragoye bane banje murabizi ibyo mfise ndafise itongo muri komine Kabambasi muraza nzobakemurira muraza kundamutsa ariko ni kubera iki bitandukanye nabo abavakansi bamaze guca nije mvuga tugire amahoro ndamaze imyaka myinshi uyu muhungu ni gwanje
nagirenda mugabire azogende muri Ile Martinique hamwe na Guadeloupe gutembera n'umufasha wiwe bakomera amashinda bagabiye aya matongo yo mu kabambasi hewe dutembereze ntuzi narindi nagize mariage ndarindira umuntu yumwe yondumika cyane afata umugore ndamutwara imurambya ndamutwara ingozi ntera muri Kigali yararyohewe bantu b'Imana gukomera amashuri urundi ni bwiza. TMC ni company isanzwe itwara abantu gutembera voilà bakurenga imbere nuko rero turabananya allo kumego ni mucanga muzibi byanse asamatara manuke muri public nirabire inshuti zaje kunshigiye voilà allo mumeze neza imeza zose ziragaragara neza sharangiye bite witwa gute Shara inde Shara c'est biblique tuba mu Burundi ego uri sûr ego gaseke boy oya hehe Kibenga basigaye bisamana bavuga ngo Shara Kibenga ivyo bintu bisigaye biri mu Kibenga ntazi abamama bo Kibenga mu bakomera amashi cyane asoni yapsomasoni gute bro safi tu waje ryari ejo abandi bagiye ejo wabanze gukorera muri vacances urakora amafaranga hanyuma ushize abandi basubiye inyuma mukomera amashi cyane araberewe aha wow turabe yo zeyo oya muca musopa ndabazi muransopa nabonye byinshi ariko ikintu kimwe cyonyine kintangaza muri ibi bintu byose nukungene tugenda gukina joke ndabasaba ikintu abantu duhurira muri ville cyangwa abantu badusaba kugira kibuti saba kibuti reka kunda uyu yari muri les copines ya kera ego sava avuye hanze amaze imyaka myinshi abantu bavuye muri Canada amafaranga ariko aragabanuka yaheze abantu bavuye hanze amafaranga yaheze ubu bose barataba kugira wewe yo ndakunda kwa gasonga ncabaho muri quartier Gonene wako musinyara tuzigene arena arena ariko avuye ati umusoso w'umuse kwa mwara kujya kabiri mu Kanyosha amashimeje kuba vacances byararangiye nabasanze abantu bo mu Ngagara mwikomera amashire yo tugiye mu makartier au cafe ndayubaha cyane kuko ni quartier yaramuye abantu benshi au cafe wibuka baza ati umuntu wemera umujene ati umuntu wemera yavukiye muri quartier wemera yateyitega quartier Verendera tira Watos komera amashi Watos Kanyosha abanya Kanyosha ni quartier shasha ariko ibiriyemo abantu benshi Kanyosha mwaje muva handi Kanyosha tirawe Mugisyo abantu bo Mugisyo Kanyosha niyo quartier ya mbere bafumbereza inyama y'ingurube na kizinyamotsi kugenda yibaza ko hahiye amashi menshi kwa Kanyosha Jardin Berger abanyajare jabe muriho mwebwe muramenyesha cyangwa muranyabwiza ni bibiri nimumere nka babandi bo muri kinanira cyande ndone nikinanira cyane ngurumva ngo twe wadawa re
ngo muri kinanira ngo juste ngo yaye ngo kugira ngo oya ngo yubuciye kure ari abantu bise kinanira cha Musaga nuvuga bo baca kuri semseka bagaca badu niyo kinanira Musaga abanyamusaga nabo badugana muri bya binogo bagacomoka kujya mbere kujya kabiri kinanira cha Musaga turi muri Musaga mwikomera amashi cyane turabakunda cyane abanyamusaga nibo bantu ba mbere ku isi nzima amakarti yose turakotiza kugira badutwarira iyarara ku Musaga nta namwe batwara iyarara muri shira hehe murarya nifumbire murabisa amajardin badajeme amashina kuri Musaga ndayiwa cyane abanyakinindo kinindo yari ya kera umaze kumva mu isengero ngo Regina Pacis nuko amatangazo ya paruwasi Regina Pacis niyo Narinzi kuri uyu wa gatanu imisa ku mugoroba hatojwe amafaranga 7,455 Regina Pacis yalo 7,250 komera machi Regina Pacis bayatoza dimanche ego abanyamutanga oya mutanga ni imwe ni mutanga ijya kera ari n'igihosha gikungu nta quartier muzima naho migira ngo mutanga noro yitwa ngo kugakende kuganuma kukabogo egeza hii mutanga side muri yo abanyamutanga side muri yo wow abantu bikiriri reka nabatera inkuru experience yabaye bariko bigisha bariko berekana umviriza bariko berekana ibintu byitwa education sexuelle kumwe abana ushobora kubaganiriza ukababwira kuva bakiri bato ivyo ibintu ndoragitsina kugira baze bigenze neza umwana wo muri kiriri baramubajije umwana ava he kiriri votre papa et maman qui et puis un bébé iyo ni kiriri bashobora manuka baja muri rohero ya mbere ati umwana ava he rohero byarahindutse ngo umwana bakubaza umwana urumva papa wanje na mama wanje baragenda kucyumva bakaca bafatana amaboko umwana akacaza iyo ni rohero ngagara ati umwana vahe ati navyuzi ariko no muri quartier d'ici biracagene umwana papa arazi nama akazi twene tuba turavuka hanyuma bakaca bagira amabaka ni holi umwana akacaza komera amasha abanyengagara muri bisi ariko yo bashabaza umwana asanzwe yibereye hariya mu mwoga ku Musaga aho uruzi rumanuka wedogo uri muri kiga yenda fojo umwana vahe umwana ariko wowe bibaza wowe wavuye umwana w'imyaka 3 umwana hano wowe wavuye yiri Musaga umwana araza gutya merazo vyakazo bakamusaba inkwano bagashira imike ngaho abagabo bagahani bavu mwanyuma bagataha akabashikana muhira akacanja muri shamba aframa zicenda urudogo mugora Musaga yubawe
Kigi nasoni hari abana Kigi hari abana hey Munyakabiga Nyakabiga iteka ryose mweruka kuhereza amatara amatara nikomera amasha amatara vraiment Nyakabiga amatara yego biga nta kindi cyari gisigaye Nyakabiga amatara ameze neza cyane yego vraiment wera kugira hariya ko barazatanguye baryama bagira avendura moro ariko avendura moro ifise umunuko ugira umara imyaka 30 banza mugire fora ya munuko mugire fora kujya hari biti byiza mukomera amashigiti arankariye gose Nyakabiga yubawe aya ni makarti afatire ukugira twubake natwe tugira amatara meza tugire foro tugira ibintu byiza nagenda abayinkuru shasha jewe buca ngenda gukina ahantu bita muri Sweden koma mashi buca ngenda gukina ahantu hitwa Toulouse ukwerekera abantu b'imijyi buca ngenda gukina ahantu hitwa Lyon hanyuma mbere kuzunguruka madame nanje namugira manager nka Fizo cyadusubira muri Canada bayi zizogaruka murakoze cyane mani baheza gire DJ ndavugarukana na Kimoshi abakere kwagaruka rumfite uruyanyu